Adun, tu apa dah rengkum kat tengah dalanan? Jelasan. Pasti Adun, jamil luar adunan. Ya. Anjir tadrun. Relah motor. Kawat berduri. Batu tu kau nang. Prak, Pakan bari nak aku dompet. nyo kau matalah rot dompet prak. Kalau Pak Talah ambil. Cewek yang galak galon, ya tu cia Pak Talah ni prak. Nyo harus tak olah dekape bari. Assalamualaikum. Adik Rini. Assalamualaikum. Adik Arini sayang. Akang datang. Pak Salam ago. Pak Janto. Ya nyo. Lo ya silaturahmi ba adik Arini. Balik prak, belok kiri. Okey. Stop. Adik Arini baik hei Pak Salam le. Jadi saya cek lan hai. Hei yang enak-enak di kuping lah panggilnya Akang Salam. Kau perlu nak jamai kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ni ya cek? Dua minta angin si Adinan. Pak Salam nak kau. Nah, penganyu Pak Salam dah si Alan ya pegai. Pegai aja nak. Nak jamai. Nyo prak, Denden Pulau Pitang, Bambang Pulau Padi. Hanjut dah biar kali. Gampangnya cocok tak tak kunjungi. Urang pi ramah tamah ini bungong-bungong gaduh dengan anak. Putra buka. Sana pakai menyuangi. Sana pakai menyuangi. Kan menyuangi, pane menyuangi. Yang satu ku jai dong. Yang kan pegang kau menampu. Hai minta jak kena wae karu ware. Kali tak mana kau menakon. Kita jauh kata aja. Draw ni anan mana? Kan anak mana ile kuat jungun, kuat kunjungi ti are ni taat, kuat silaturahmi. Putra tujuan kau. Cipuka. Kuat ajo bantuan. Kiban? Lo ajo bantuan neraka desa. Yang jelas. Duduk ini nak. Terima kasih. God. Ya cek nak pengan Pak Salam cek. Apa God? Ini ya magun. Macam memang harus tabungan. Yang jelas. Cat he tu, nyo tukang pungon. Kon dah kon bak tariat pada. Ya, baru jelas. Ya, ban. Ya. Don't give ilung le. Ngopo nak je baju dah nu. Apa cu? Lagi pelangi. Warna-warni kue lagi di langit yang biru. Ha, dah Yang membuat. jelas. Raja ba di are ni. Apa cut de are ni. Ana mangat takai. Mangat na merasa dan ni je baju abe. Nya kalau prak. Motor hang reloh jantung prak. Ubit kan prak kalau ku tak danda prak. Nyang ka betul bari. Tak pasti tirininya galak tak gelom prak. Mati-matian prak. Jadi solusi selanjutnya apa bari? Tilang oksigen prak.
Tok kawat pra hai. Nyo kupu bang Im. Tas gede morning nampak. Ngejep you abe. Dah nak Anu payah. jadi anu. Nyata talung ngejep ron you, boh. Jelas mirah ya. Oh, pada hari ni. Kau hai dibiam tak ada le. Nyo beta biarkan le pra. Tas gede morning you pra. Siap bang. Komandan. Ki Arab. Buku sudah bangun pra. Bang, nak hi dalam filem Jackie Chan. Nya kau pati pak. Best of the best. Hai. Kan je ile kan. Mana pun ngejep you ron apa cu. Kalau dak fresh de hari ni. Memang baju-baju lon je bilung. Oh, alu. 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 Bang. Cepat lu. Hujan di lemak sik. Okey. Nyo harus lanjutin bang. Okey. Langkah selanjutnya kiri atau kanan bang? Kiri. Tak dak you. Oi. Hari ni pula. Ha jadi hana je ile padalam. Kadang film pun dia adik hari ni. Puas ada rawan ni. Apa cu. Hidupkan bang Im. Tinggal dulu nak. Muncul lu tiga. Mameh tak pra. Mami. Memang adik ini hana memang lagi urumbu. Lagi di pugot mameh kau pra. Ubaga. Pak Salam tunggu dale. Hai. Kuno le, kuno pula. Dua le. Pu mu we dalam pu api. Im, pupuinan. Dengar aku bupah kawan adik je adik Rini Pak Dalam. Le lawan kalinya matang. Bungkuh pra. Jak kena lehim. Tadi ia di mana? Jadi ia lehim. Gek Pak Dalam. Kata tu Pak Dalam. Nak katakan ayang. Jadi ia leh. Demi kawat rawa tu. Weh, mangak je betul lama. Yang jelas. Mangak baik. Kami rumah dia go. Banyak adum. Hai, Pak Salam. Oh, nak kegiatan lain. Nyo kamu grip. Hari ni. Puna kajak tunggu buah. Kata gura ada pacutnya. Gelit tu ada jam aganyan. Kan? Adik Reni bah Kang Salam mentang ya Intan. Kenapa Pak Salam tu di sini? Adik Reni di depan, Akang Salam di belakang.